Hi, welcome back again la ka main house. Ya Sunday ya kahle. Namhla kahle kahle isiku ra peace ne. Mara kuna mfana la ndelelako. Wativa yini wena Mandla ne? Mandla Gingrikan. Ndaba mongugula from namunhla. Una minfulo wako. Mandla, ingatolobelani wanitwa ne? Mfana mina, un'wana kahle kahle nje uringana firstborn ya mina wena. Se ni kombela ku ri u tibeka kahle hi nga delelani hi nga tolovelani mfana mina hi nga tolovelani, and then like loko u lava ku ri ni ku byela timhaka ta wena just kandziya lexiwanini ni kandziyi sikun'wana hayi boyu mayirhandza nyimpi shem hayi loko mi knows se mi tsakile mi kamuka exi le ku caceni se yi sukile ka mabedla ni ngo ze ni sukela yini kasi namuntlha I had a fruitful day na Mandla Gingrikan yi karhi yi vulavula and then i karhi hi hleka se na n'wi hlekisa ni ri kahle kahle Mandla mina ni lava ku tiva Limpopo. The only place leyi ni yi tivaka i Giyani na Malamulele na vo Elim, like those cities. So ni kombela ku ri December loko yi fika ni kombela ku ri u ni thurisa n'wana ka hina and then ni komba ndhawu kahle kahle ni la ku vona Rotterdam, ni la ku vona vanhu va le Roti ta kota ku vulavula hi xilo lexi ni xi tivaka se Mandla xiko hayi maoledi hayi i mhaka yintsanani yaleyo a ni n'wina mi te chingching a hi problem i munhu hayi ni na n'wina xitikini December and then u ta va kha ni thorisa so n'wina vanhu va hala Rotterdam hikuva ni ta va ni kha ni fambela kona. I'm so excited about Rotterdam, I don't want to tell you lies. Hi kona this year no sungula ku swi twa ku ri ku na le Rotterdam honestly. So n'wina vanhu va le Rotterdam a ni kombela ku ri loko mi ri na mitlangotlango more especially ya yo lovola I love weddings, I love like celebrating micato, you know na yini, that's why ni ri wedding planner. And then a ni kombela ku ri mi ni inbox mi ni invite ku ri na mina ni ta fika noko. So and then I'm so excited tolo ni kume choreography ya ndhuma leyi nga ta ni cinisa yi nga ta ni dyondzisa ku cina xibelani bona la ku ta ni be xibelani xa mi ni byela team nkarhi mani ku ri na mina ni ta kota ku fika ni dyela yini mani, you know ni ta kota ku ri ni swiba swisi wa mina hayi manje choreography leyi ni nga yi kuma leya ndhuma ivileko yazi wena i ku ntshwayela kabi ungahamba ucela wonke umuntu uyazi ukuthi ngidume ngazo lezo zinto lezo so ni ta mi byela loko kha ku ya nkarhi ku ri choreography ya mina yimani leyi nga duma swinene leya rich ne ya so i chomi ya mina nyana so ni kombela ku ri mi ni rhamba ku ri ni ta kota ku ri ni fika noko ni cina hayi swakudya mi nga vileli ku ri mi ta fika mi ta yi dyela yini main house hayi tata ni khome timbuva vuswa bya ximara byo dzunga ha tata ni swekile na nyama ya mkokorochi, huku ya mkokorochi tata ni swekile n'wina mi ngo ni zama hi mithotho ntsena hambi swo va swi herile swakudya mi ngo ni kela biki ra mithotho ntsena ta na ku na wu kula kumbe ni tota vuswa so mara serious vanhu va mina I'm so excited and again Rekane, thank you so much to respect women. Yeah, as you say, Kore, you respect Banbai Sati. Thank you so much. And then Nakurinji, I'm so looking forward to go to Roti. I'm so looking forward. And then Banba mina mistuba kurna Miranda and egihle and get sick kleka. This is like, this is who I am. I cannot do a video ni kwatile. And why?